Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12 atuh jimala. Subscribe netizen berbagah-bagah jempol lebupah bak abang kuala. Dasar jujina bek rakan guna. Komentar gebalah saran ke bang kuala. Bak jampan-jampan hari kasalah tulis berbagah bek je kebinasa. Bek tertinggal ro rakan mutua. Pantun lun balah lewat media. Tak ikut laju YouTube tak pehah. Dengar kisah dari abang kuala. Ya takalan. Waalaikumsalam lun jauh laju balun tuju tak sempam abah Karam Maria kamu jukaru inan pelaju kamu mendakwa kon kikat kata ulun ngejauh dum apalahu kalau dirasa ngen bangku wala be ikut campur mantan petinju juara UEFA ngen bangku wala be ikut campur mantan petinju juara UEFA tan lampu coklat serta lampu dan cihai dengku lenjak niaga kede ulua lenjak minggu lenjak metamu barakan kerja jelalun kalan juara satu maka lentupu hai anak muda bahkan diganda tak belalahu purayak saku di jauh belanja bahkan diganda tak belalahu purayak saku di jauh belanja betul diganda urun pembantu dioleh lahu dalam media nyan mondo Alfat milik diriku tempat melagu oh ujung kekal nyan mondo Alfat kan yung segitu bener tak tupu hai anak muda pulang bocoklat jinda murah ju musaboh bangku hanse belanja pulang bocoklat jinda murah ju musaboh bangku hanse belanja Pat motor teket yang di belum maju Pat udah Melayu yo angin hana Wate pun dilek dakun ke lahu Jino tahadu ngen bangku ala Nyande Maria benar netebu Dum cinta palsu jurus nomoisa Deh abang betul kalau digabung Jino bang lahu calon kedua Je abang betul kalau digabung Jino bang lahu calon kedua Nyobang kuala hana cemburu Cita ditepuk pegat senda Karena bang kuala cit urung hayu Han payah rayu duk anu darah Lagi meambak kata laju Habasi gutu ke gura-gura Betak cok hati Wahai ejungku Pemeah laju dosa bang pala Betak cok hati Wahai ejungku Pemeah laju dosa bang pala